یلدا مبارک. Levijeva tkaonica svile. Ovo mi je u Trstu pričala gospođa Laura. Njezini su došli u Bosnu i u Sarajevo čim su protjerani iz Španjolske. Bilo je to u 16. stoljeću. I dugo, cijelih 300 godina, nigdje nisu odlazili. A onda se u 19. vijeku, u vrijeme Tanzimata, jedan sarajevski levi osmjelio i ozbiljno shvatio slobodu za sve, oglašenu sa Bospora, pa je otvorio tkaonicu svile. Orijent voli neku čvrstinu svile. Svilenim su ešarpama davljeni zaslužni krivci, u svilu je oblačena i sakrivana svaka ljepota. Leviju je posao dobro krenuo. Tkaonica je rasla, a s njome i ugled u čaršiji. Pomislio je, možda povjerovao, da je voljen i poštovan. Onda je jedne noći zavidan netko zapalio tkaonicu i ona je izgorjela do temelja. Jutro je dočekao sijed i slijep i više nije imao ništa. Taj Levi bio je pradjed gospođe Laure. Tako slijep krenuo je u novi muhadžirluk, u novo progonstvo. Zaustavio se u Trstu. Tu je njegov sin sagradio tvornicu margarina i više nije bio siromašan. On je rodio dvojicu sinova, oca i strica gospođe Laure. Obojica su postala umjetnici, muzičari. Otac je svirao violinu s Italom Zvevom, družio se sa Sabom, ali ništa je to u usporedbi s Levijem, koji je u Sarajevu imao tkaonicu svile. Zavidljivci je spalili i on osvanuo sijed i slijep. Sarajeva da ne gleda. Gospođa Laura rodila se u Trstu. Da nije bilo zavidljivaca, ne bi se ni rodila. Pradjedova priča upisana je u njezinu sudbinu. Ona to zna. Ali o Sarajevu priča kao o 3 sarajevska stoljeća Levija, a ne kao o jednoj Levijevoj noći. Kada smo se tek upoznali, Fulvio mi se čudio kako prema svima mogu biti tako otvorena, pa sam mu ispričala kako je moj djed došao u Trst.
Miroslav Kirin. 2 meteorologa. Unutar jednoga sata na televiziji su se pojavila 2 meteorologa. Prvi je rekao kako nas očekuje nekoliko vedrih dana, vjetar će oslabjeti, temperature porasti kao i tlak zraka. Onda se na istoj televiziji pojavio drugi meteorolog i on je rekao kako nas očekuje nekoliko vedrih dana, vjetar će oslabjeti, temperature porasti kao i tlak zraka. Ako su obojica meteorologa izrekla u dlaku jednake prognoze, što će se zapravo dogoditi? Kako da uopće vjerujem obojici, jer da bih vjerovao, trebao se pojaviti samo jedan od njih, a nije. Taj drugi unio je pomutnju, sve rečeno bespoštedno poništio i umjesto da imamo 3 spokojna sunčana dana, slijedi ljuta kataklizma, sudnji dan, frenetični zvukovi trublji što dopiru s neba, 1000 ljudi koji pustoše supermarkete kako bi se opskrbili za neizvjesno doba i povlače se u gorske špilje. A jedino što valja znati jest kako očuvati vatru i pri ruci imati kremen i pregršt suhe trave. Požar. Na nekoliko mjesta u gradu jučer je izbio požar. Kružile su sirene vatrogasnih kola. Viđeni su ljudi kako se zalijeću u goruće kuće i iz njih izlijeću s gorućim krilima na leđima, te se potom gube u mraku ostavljajući za sobom malene repatice. Ubrzo bi potom na nekom drugom mjestu buknuo plamen. U jednom trenutku čovjek s plamenom na leđima uletio je u veliku sveučilišnu knjižnicu. Kada je buknula, blještava bjelina u njoj izgarajućeg papira, napisanih riječi i rukom dopisanih škrabotina na marginama knjiga obasjala je cijeli grad. Sve su kuće potom stale gubiti svoje požare. Jenjavao je štrop od ugljevlja, sve je utihnulo. Ujutro, kao poslije slabo upamćena sna, sve je bilo na mjestu. Na kućama koje su gorjele nije bilo ni najmanjeg traga požara. Samo je velika nacionalna knjižnica bila ta koje su se svi sjećali, ali nje više nije bilo.
šav jalida. Bilo je to ovako, baš ovako i drugčije nikako. U jednom starom gradiću, ne manjem od kocke šećera, a ne većem od jednog rahat lokuma, živjela je u zemljanoj kućici djevojčica po imenu Hašlanka. Bila je ljepša od svake razbeharane trešnje. Donoseći je na dunjaluk, mater se njena raspukla kao jedra šljiva. I iz nje se život u nebo prosuo i među meleke se preselila. Djevojčica je kao kapica vode ostala živjeti na dlanu čestitog oca starinskog imena Rogač. Bili su siromašniji od najsiromašnijeg vrapca Golotrbana. Tamo gdje su preko tuđih drvenih ograda na puteljke padali plodovi iz drveća, oni su ih skupljali, kući donosili i s njima se hranili. Jednog srebren ramazanskog dana jedan se dobar čovjek zagleda u svoje srce, pa ga odluči poslušati. Pozove siromašnog oca neka mu pomaže raditi u njegovoj maloj pekari, odmah ispod kamene čaršijske sahat kule. I tako to i bi. Zakotrlja se život i u zemljanoj kućici sada već nasmiješene djevojčice Hašlanke. Otac bi išao raditi čim bi se sunce spustilo na spavanje u ono malo plavo jezero ispod njihove kuće. Onda bi sičušna Hašlanka obukla drvene nanule, pa bi kao baja svjetlac tiho došla pred pekaru i kroz mali stakleni penđer virila i pamtila i u sebe slova, riječi i rečenice slagala. Onda bi ih ocu, kada bi se umoran vratio, ona pripovjedala i kao kćer ga uspavljivala. Hljeb je priča, hljeb je pjesma, hljeb je san, hljeb je radost i od Boga dar. Uz hljeb se rađamo, s hljebom živimo, uz hljeb umiremo. Svakog jutra otac bi donio 2 svježe lepinje. U njegovoj čaši one su se zvale pitice. Jednu bi podijelili i preko dana jeli, a drugu su nosili u komšiluk. Tamo je u kućici kao od limenog čepa živjela starica, za koju su šapatom pričali da je čuvarica svih tajnih tajni. Siromašni otac Rogač i kći mu Hašlanka hranili su još siromašniju kao tužnu vrbu staricu. A nisu znali kako ona svaku noć, kada oni nisu kod kuće, ispred njihovog praga dođe pa koščatim prstima pročeprka zemlju, nešto unutra stavi pa vješto zakopa. Možda ne bi nikada ni saznali da se nije desilo nešto čudnovato, čudo nad čudima. A to je bilo ovako, baš ovako i nikako drugačije. Jednog dana, kao da je neko oštrom sabljom odrezao dan i njegovo svjetlo i pustio ih da odlepde u daleki svemir. Nastupila je noć, mrak je trajao i trajao. Strah se kao olovo razlio cijelom čaršijom i kada su već svi uplašeni očiju u tamu bez nade zurili, odjedan put se dogodi čudo. A o njemu ova priča svjedoči. Otac Rogač i kćer Hašlanka sjedili su na tvrdoj seći. Odjedanput se njihova vrata otvoriše, preko praga nahrupi topla svjetlost. Oni skočiše na noge, krenuše pred kuću, imali su šta i vidjeti. Ispred njihovog praga, tamo gdje ona siromašna starica svaku noć nešto zakopavala, tu, baš tu, izniklo je ogromno drvo nara. Veliki crveni šipci pucali su, a iz njih su kao mrvice vrelog sunca iskakale male bobice koje se kotrljale, trčale, preskakale i svijetu u kuće kroz penđere uskakale. Nastade radost i veselje. Davno je to bilo, baš davno, davnih dana. Ona dobra siromašna starica, kako neki mudri ljudi pričaju, preselila se u daleke pustinje i tamo dobrim ljudima sadila mali narove sunca. Djevojčica Hašlanka i otac Rogač imali su zauvijek pune džepove slatkih zrna nara. Putovali su cijelim nebeskim svijetom i svjetlost raznosili. Kada se smrači, sunce ode spavati. Onda se u tišini pomolite.
kroz penđer izvirite glave i pogledajte. Tamo gdje mjesec gordo tinja. Blizu njega, baš blizu njega, uvijek ćete vidjeti male vrele iskrice kako trepere. Nekada i nebo proleti. Ne. Nisu to samo zvijezde i zvijezdice. To su zrna, to su mrvice koje iz džepova prosipaju rogač i hašlanka. Pogledajte malo bolje. Pogledajte, pa ćete na nebu ponekad i cijelo stablo nara ugledati. Evo, pogledajte. شما شاد باد. Sretna Jelda. Čovjek čiste vjere upita mistika. Kako se ovim putem uzdići do sjedinjenja? On odgovori. Put je jako, jako dug. Treba prijeći 7 oceana vatre i svjetlosti. Prijeđeš li svih 7 oceana, odjednom će te progutati Levijatan. Ta morska neman, duboko dišući, u trenu usiše prve i zadnje. Ona nema ni glave ni repa i obitava usred oceana samodostatnosti. Ta čudesna neman u trenu proguta oba svijeta i u njoj nestanu sva stvorenja, bez izuzetka. Kad su ptice čule te riječi, spustile su glave, obeshrabrene. Shvatile su da takvu vrstu luka ne može napeti nemoćna ruka. Toliko su bile potresene onim što su čule, da su mnoge istog trena izdahnule. Ali usprkos preneraženosti, sve ostale odlučiše odmah krenuti na put. Putovale su godinama, preko brda i dolina i na putu provele dobar dio života. Kako opisati i objasniti sve što im se putem događalo?
odlučiš li i ti krenuti na taj put. Sam ćeš proći kroz svaku njegovu teškoću. Tada ćeš uistinu znati što su proživjele i njihova će ti muka postati jasna. Od 1000 ptica gotovo su sve nestale, ali ih je nekoliko ipak stiglo do praga. Od svih ptica malobroj ne uspiju. Tamo stigne jedna od 1000. Mnoge je progutao ocean, druge su nestale, zauvijek izgubljene. Neke su na visokim planinama ispustile dušu, žedne, žalosne, ranjene. A drugima je vrelo sunce, spalilo krila, spržilo srca. Neke su nemilosrdno proždrijali, lutajući lavovi i pantere puta. Treće su nestale u kandžama i kljunovima ptica grabljivica. Druge su skapale u pustinji, suhih usana, uništene vrućinom, umorom. Neke su poludjele i međusobno se poubijale zbog zrna žita. Druge su prošle kroz mnoge patnje i muke i ostale bez snage na rubu puta. Neke su zastale, zgranute čudima na kojima su putem nailazile. Druge su propale, zaokupljene u žicima, zaboravivši zbog čega su krenule na put. Konačno, od 1000 i 1000 ptica, samo njih nekoliko stiglo je do cilja. Iako je na put krenulo ogromno jato, na kraju ih je ostalo samo 30. 30 iznorenih tijela, slomljenog srca, poharane duše. Ugledaše neopisivo, neobjašnjivo, veličanstvo, nedostupno razumu i znanju. To je veličanstvo blistalo samodostatnošću, paleći u svakom trenu 100 svjetova, 100.000 savršenih sunaca, 100.000 luna i zvijezda, još mnogo više. Ptice su bile osupnute, opijene, plesale su kao trupke prašine na svjetlosti, uzviknuše: pred čudesnom prisutnošću sunce je tek sitno prolazno zrnce. Pozdrav svima i ja se pridružujem noći Jalde, najdužoj noći u godini, i neka vam svima donese radost, ljubav i mir. Pročitat ću vam ulomak iz kratke priče Noć, autorice Dorte Jagić. Noć je previše lijepa i tajanstvena riječ za nešto odavna navijeno u nekoj nebeskoj sferi iza ruba svijeta. Nešto izvjesno, samorazumljivo i neizbježno kao što su porez i susjedi. Noć je svojevrsna kompulzija prirode, svrhoviti tik, opuštanje nakon grča. Radi se o dramaturški posve opravdanom zamračenju nakon blještave gužve našeg dana. Noć je i nešto poput službenika, hibrid hladne guvernante i komunalnog redarstvenika. Na usnama je blješti uklesana zapovjed na mirovanje u mraku dok hoda po pustinji naših spavaćih soba. A iza prozorskog okna mjesečev srp je konjska injekcija za nepokorne. Noć je toliko moćna da se već oko 10 navečer po kućama mogu čuti samo slabašni pozdravi laku noć, zaključavanje vrata, brisanje šminke, gašenje televizora i sklapanje očiju u maloj molitvi. Nakon eventualnog vođenja ljubavi, opet noćna samoća dvaju okrenutih leđa i hibernacija srca. Tek se rijetki ljudi odvažuju na noćne avanture, klubove i kasina. Noć je saveznica društva, jer društvo očekuje da radni ljudi satima u mrklome mraku svoju ispuhanu mješinu tijela drže na što stabilnijem krevetu da bi rano ujutro bili od koristi. Jer noć je, eto,
i pasivni fizioterapeut. Ali koliko se god oslanjala na iskustvo, ova tiha i stroga zimska noć nad gradom ne uspijeva prodrijeti kroz moju kožu ispod sloja kreme protiv bora. Pod mojim umornim vjeđama kao da je tek odbilo ljetno podne. Istini za volju, bolje mi je odmah zaspati, jer me sutra rano čeka vađenje zuba, razgovor za posao, banka, pošta. Dobro, i jedan inkognito sastanak u zabačenom kafiću, preciznije blind date. Srce mi sve jače lupa. Jesam li ja to jadno uzbuđena zbog nekog tipa kojeg još nisam vidjela? Netko je jednom rekao da je noć paradoks. Koliko pokriva, toliko i otkriva. A da pročitam još koju stranicu iz Judith Butler ili Kristeve? Ma tko je normalan vidio čitati feminističku teoriju prije spavanja? Ne, neću ništa čitati. Čak ni zadnje 2 stranice nekog starog L na podukraj kreveta. A kamoli savjete za žensku financijsku neovisnost neke propale njemačke redateljice koju mi je poklonila mama. Kazalište spavanja je slično kazalištu okrutnosti. Na istoj sceni je opet siromašni scenarij noći i par jeftinih rekvizita. Na ormariću budilica koju sam navila da zazvoni u 7. Gledam klizanje fosforescentnih kazaljki. Obje kazaljke kao noževi napadno pokazuju da je prošlo već 1:42 minute. Ako već ne mogu spavati, a zapravo i ne želim, da bar mogu napisati nešto genijalno, zakučasto, poetično. Iskoristiti noć. Carpe noctem. Gdje mi je pala olovka? Napokon je napipavam ispod jastuka, ali odjedno mi se oštri grafitni vrh zabode u kažiprst. Koja bol, gore od trna. Nedostaje samo ruža. Dobro, kapnulo je po jastuku nešto krvi, ali mi se ni zbog kakve mrlje ne da ustajati i paliti svjetlo. Zapisujem žmireći u mali blok. Žarka tišina u mojoj sobi je kao otrovni parfem noći. Sviđa mi se ova rečenica, prava noćna, džezerska. Izgovorila sam je polako na glas, kad mi se odjednom učini da sam u kutu sobe ugledala obris neke žene. Točnije starice s vretenom u ruci. Prije nego sam uspjela vrisnuti, strogo mi je šapnula psst i nastavila osluškivati nešto iza vrata. Sad sam i ja čula, bez sumnje. Bili su to sve jasniji muški koraci, tup, 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 u uspinjanju stubištem. Viknula sam, užas, sanjam, moram upaliti svjetlo. Bezuba mi se starica nacerila. Mala, prekasno je, samo ti lijepo ajči pajči. Vrata sobe su se treskom otvorila sama od sebe i stara je neobično brzo nestala u noći. Sigurna sam da je staru na cesti vjetar rastrgao na končiće. Što sad mogu? Idem spavati. Ostaje mi samo nada da me ovaj princ barem neće zaboraviti poljubiti prije budilice. I da će ostati. Laku noć, Kristeva.
Sinovi. Negdje na Makarskoj rivijeri, ljeto, sredina 70-ih. Iz zastave 750 LE s dvostrukim komandama izlaze Stevo, Stoja i dvojica sinova. Skidaju s krova putne torbe i unose ih u kuću ispred koje ih je čekala starija žena u crnini s kuhinskom pregačom po kojoj se ljeska riblja krljušt. Šjora bosa. Došle moje Sarajlije, širi ruke Bartu, probuđen usred popodnevne sijeste. Evo, baš došli, Stevo odgovara i spušta torbe na kao grob hladne kuhinske pločice. Iste jeseni, nedelja, njih dvoje sjede i piju kafu. Neradni je dan, ali on ima vožnju. Kandidat koji već 7. put pada na gradskoj vožnji, pa bi na dodatnu obuku. Stariji Predrag i mlađi Nenad su u sobi. Nešto su se ušutjeli, govori Stoja i diže se da provjeri djecu kad se iz sobe začu pucanje. Pištolj je bio u kutiji za cipele. Visoko gore na ormaru, metak je bio u cijevi, cijev naslonjena na slijepoočnicu. Zemlja se mrznula prvi put te jeseni. Grob leden kao ljetne kuhinske pločice. Kratka vijest u novinama. 7-godišnji N.B. ubio se očevim pištoljem, dok je 4 godine stariji brat sjedio za stolom, okrenut leđima i crtao. Oca je mučila savjest. Zašto je stavio pištolj u kutiju za cipele? Zašto je metak bio u cijevi? Zašto je imao pištolj? Ili bi gledao živog dječaka i razmišljao, je li se Nenad igrao pištoljem i tako se ubio? Ili su se obojica igrala, pa je stariji dječak ubio mlađeg? Kada bi o tome mislio, bilo bi mu lakše i ne bi ga mučila savjest. Sina koji mu je ostao, gledao je s tihom optužujućom mržnjom. Sve drugo je nevidljivo i neće se znati. Na radost obeležavanja drevne iranske svetkovine Noći Jalda, kojom se obeležava najduža i najtamnija noć u godini, a na poziv Hrvatsko-iranskog društva Irandustan, pročitat ću vam svoju kratku priču koja se zove Bačka oluja. Vetar. Samo se vetar odazivao pustim ulicama Bačke varošice. Od nekud po koji prigušen odjek ljudskih razgovora iz malih identičnih kućeraka iz čijih se dimnjaka dimilo. A sneg, on je prekrivao crep. Taj crep narandžaste boje. Možda zbog toga i želim da ispričam ovu priču, zbog crepa. To popodne bilo je kao i svako drugo popodne. Majka mi je spremila ručak. Jeo sam. Napolju je vladala neka razbriga. Tako je valjda vetar nosio misli. A ja sam trebao da idem kod drugara da nosimo crep. Sam paradoks je što nositi crep po takvom kijametu. Mogu je ostati tu još neko vreme kad se stiša vojvođanska bura. Ali B me je pozvao, nisam mogao odbiti. Drugari smo iz osnovne škole, iz klupe. I tako bled dan, sneg napadao, blede i sećanja, a zvao me B da nosimo crep koji je prekriven belim pokrivačem. Dobro sam se obukao na majčin savjet. Šal, kapa, rukavice, kaput, stare pantalone, ispod njih dugačke gaće, 2 para čarapa od kojih su jedne do kolenice, vunene do kolenice. I čizme. Bio sam spreman za svaki posao. B je došao po mene
živjeli smo na dva različita kraja varoši. Dok me je B vozio u svom belom stojadinu, vraćala su mi se sećanja kao kroz maglu. Tuča u školskom dvorištu, krademo višnje po povratu iz škole, miris ravnice u jesen, pecamo na kanalu, prvi izlazak u diskoteci. Prošlo je neko vreme, nismo se dugo videli. Ja sam se vratio u varoš iz grada. Tamo sam se otuđio. Trebalo mi je razdrmavanje. Staro društvo mi je prijalo, stara mesta. Javio sam se njemu pre par dana iz jednog jedinog razloga. Znao sam da je on i dalje tu, na istom mestu. A ta mesta će u meni probuditi čoveka iz tog vremena. Želeo sam da budem onaj stari. Radili smo razdragano, niko nije obraćao pažnju na umor, iako je crep bio zaleđen i neugodan za ruke. Hladnoća je bolela, bol kao iskonsko čuvstvo. Sve nekako bilo previše idealno, taj život koji su oni živeli, varošani, pun istine, sreće, veselja, tuge, razočarenja. I taj dan je sve to sadržao, bar su mene prožimale takve emocije. A oni, B i njegova porodica, izgledali su spokojno, karakteri iz nekog filma, dobre drame. Vetar je kriv, duvao je i donosio razbibrigu. Ljudi su sanjarili, ili su samo sanjari sanjarili. Ali svi su oko mene toga dana delovali normalno, samo sam ja sam sebi delovao zbunjeno i kao da ne pripadam tamo. Dok smo vodili neki nebitan razgovor uz posao, desilo se nešto neočekivano. Vetar koji je vremenom pojačavao, sada je dostigao vrhunac svoje uloge. Urlo je na sve strane, nosio sneg kao belu prašinu koja je ulazila u oči. Nije se više moglo raditi. I baš tada kad smo želeli sve da batalimo i nastavimo razgovor u staroj kući na Bioči od blata, uz toplu rakiju i življi razgovor, bledilo to nije moglo dopustiti. Dan je morao ostati u istoj harmoniji i tonalitetu. U početku beše muk. Posle muka kroz ušne receptore mi je provibrirao tup zvuk, nešto nalik udaru pesnice od glavu, ali uz zaglušujuću škripu. To je bio crep. Dole je bio B-ov otac u nesvesti, brkova belih od snega, a iza njegove glave narandžasti zaleđeni crep. Oko crepa i glave oreol, krv crne boje. Prizor u snegu, suprematizam. Crni krug se nastavlja u beloj pozadini. Stojim na sred ulice, iznemogao od dešavanja koja su me pogodila. Sve se tako brzo dogodilo. Zvali su hitnu, došli po njega, pa svi otišli zajedno hitnjakom. Sve u minuti. A ja sam stajao na sred ulici ispred kuće i slušao vetar. Vetar koji je nosio crep. Hvala.